Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabusamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezeleke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala elokushini esenti-ke elimnyama-ke leli khonza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthele nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ezobe ngikufakela sona kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba ulethe lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke sekuvele-ke u-M_K laphana-ke wenza-ke esikhulu-ke isithembiso-ke laphana-ke ngabazokwenza-ke uma-ke sekuvotwa-ke kakhulukazi-ke e-K_Z_N-ke wabala-ke namanye-ke amaqembu-ke laphana abala nokuningi, kodwa-ke angifuni mina ukuthi-ke wezwa ngami phela nje into enza nje udlala-ke ividiyo yakhe-ke lo mlisa-ke uyizwele wena ukuthi-ke uthini-ke. Mina ngicela uphambisele le video le ungene kuma-comment section-ke ushiye uvo lwakho uthina-ke ucabangani ngaloku udaba-ke lolu-ke bese wenza okulungile-ke laphana-ke ungena kuma-comment section ubhale ucabanga msebenzi okulungile-ke ungixhase ucindezele ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke leli khonza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje zolokufakela zona kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le video-ke le awuyithokozele. Yazi nina niyadlala lokwangempela. Yabona manje lokho nikhuluma ngama-by-election nijethi mhlambe nihlula i-M_K. Ngiyakuzwa lokho ngomyeza nayo irasta lasemathayini lapha eBay. Ilokhu libele sethi i-M_K ihluliwe. Asibona abama-event amancane thina siya national and provincial. Nibuke leyo nkatha yenu ukuthi siyenzani mase kuvota wonke umuntu. Nesikhathi sokudlala nina niyadlala kwangempela. M_K le ayisineki. Asithakethile into ezincane. Amakhansela lokho okuncane lokho siyazi vele ukuthi ikhansela kusuke kumphakathi ufuna umuntu owuthandayo nomaziyo nozosiza. Akubukwa phela locally akubukwa vele ukuthi uyini. Mawuhlakaniphile la ekhanda. Umuntu ozokusiza ufuna umuntu ozokusiza, hayi umuntu oyiqembu. Manje niyabhayi